thlir tu te chi bai ule voin he November ni som ni pariat sang ni som ni pakhat Pathian ni ania sete boxing academy kan tloa ni zana khan LPS Fight Night-2 lotling takin Mizo ania sete boxing academy team te an khel thle maya an performance atha an nek khamu nom vek me ni maro chu an vai in an chakim zo talova big takin zo te a an leinat le me kan tur puya a khel kha mu no mani zo te hi mimit latak me nia a khel hi mu nom shim shima mitam takina an enchak chan pakhat ani vetlata izana pokhan an ne kacha amaro chu opponent kha alo khau em maya ti chuan a chak zo talo kha ania then khat chuan draw tal han ni silang o an ti pui vonga amaro chu judgment kha tam tak chuan a pom ome a thatove antia zotea kalzel turin du sakna kan hlan mol mola bedong lo sela amalam huna eng len kan thiani a kan soi masalok duwa ti chuan hei sete boxing academy team te ania ni min neighbor tu hi setea ania ani hi boxing tui em Mizo boxing khovelatana kan mi hlu ani akumala nau pang akumala tamlo chuti chungchuan a tho hlok ani an hria thewangin sete boxing academy he hunrei takatang to hana lo tran chowa boxer tam tak a cher chuaka voin kan thleng ani Peter Thlirletna hall indoor stadium a misba ho mun an lua tiang chuan boxing equipment chi rang an theiang angin an fom khoma khulai khuan thlai rol an fuan khom thina ani hian thei top chen lo be pui thina akut chuak tam tak an om to ani chung zinga mi chu kan hriat lar sang te po kha ania chu tiang chuanin helai muna hian thakhat vel an om to a hei JL building ania helai mison veng kham phei kong pui an noi le deuh hleka hian hei mun rem deuh mai an lua thakhat vel ta hian an practice to ani ama zong chuan Peter Thlirletna an om thina ni kha kan lu chil fowa kan khreome ole ti chuanin hei an ming te poi kan soi ve puat ange helai hianin sete dot chia hian lalrin hlua a oma age lalrin hlua ni zana khel ma saber khania kan lau thon pui ang viona amaro chu aron che tha hle maya lom oma chakna achanga kan lom pui ni ti chuan andrua ania ani hi coach ani head coach a senior coach ani an zinga chuan ti chuan in hlua hi ni zana pokhan ani hianin aron sekhena aron pui boma a khel dan chung chang te pon akina comment kan ngai thladon ani ole ti chuanin sil hruai tluanga ni ban lo pharve zau thin ta ula ani hian kamal kan kha nek kha ania technical knockout in ani kha pui riap takani yang chuan tian thlang le chia hianin vanalom puya opia ani hi khuang thing boxer thatak mai kha nia parorum ania min an nek an enchak thina an enchak angei na mu nom thin ani ti chuanin nizana khanin Suresh Pasham kha Hyderabad boxer thazet mai kha technical knockout bokin anne ani chutiang chuthilom dan ani ti chuan piale a hianin HCL ramfela ani hi chongtlai boxer nia Parash Chauhan Gujarat boxer kha technical knockout in round khat atling lo devem o chutiang a chuan ne ani ro pui kan ti kan lom puya kan lo mur oi mai ni chutiang chunia commentator lama kan tanga tran lam le kan lom zia kha han soi vak chi ni si lova tiang chuan lom em in kan lo om ve ni zana khan mo ole ti chuanin pia chia hianin kan soi to a zote ni china kan soi kha ania cherhlun boxer ani hi kalzel na tura hian du sang na sang takan hlan mol ani thian te lotlin nan chan vek lain a chak zo ta lo kha ril ru a re om deuh hleka vena ke ni pon chu tiang chu ania ti chuanin he a thlang bera hianin di sete boxing academy an assistant coach zomon sanga oma monte ani an ni ho hetian lai thina an ni bak apon tila hand training la engmuzat an om thina tiang chuan tun tum kan fight night bi ka khan ni ho hi an ron tela lotlin na ro pui takan changani an vai hian han chak vek se kan du lain amar chu kha
Pathian ina remruat dana niang pakhat atling zo talo oleng poni sela malte te hian in an khel dar an performance te kha riat kan tum don ani na thil boxer lalrin lua luboya hi nizan khan khel ma saber ania bout ma saber an khelani te chuan na khingpui kha ni chin akan soito subin augustine ania subin augustine hi hyderabad mi ne lo sang angreng khop maya tiang khanin ne atira khanin khatia in hanin din chil tak tak khan in insan le angreng viau maya I hupur pha devem hupur pha lawe cobar ci ejon lau kan elo hrimsima ama kha sanga ba kha national level la hianin ke ai sang katum thanga chuan kha chu problem ke maneng ma khangai lo ani dak chu ti chuan team mi lo vini khel chautin an mo team mi lo team puan ru ni zana ngani lu boyana akhel dana kha idu thua samem in practice to na atangin sama exam nita se first division pasang distinction na mo top 10 chu phalo bang chu tiang kal jong ka mudan ka do thu sam lo let na lo a chelo wa ma se thaper chu ni lo a eng lai khang ani in du thu asam lo na lai de wa chu kan zir sa ai sang tu ba kan zir sa ma se khatiang em ma sang tur hang ka lo ring lo wa I 3 moves manga lu chila I ama dang be dan tur te kan zira I 3 combination rules any top chu khatiang khan combination pathum nek amo nek lo mo khatian kha first round hanin first round zo chi han ron le ta sar ka mi ding lam tro ka mi thian a pheve ka ne ka mu fia thei to lo ron dia chu tiang sai hun lo kan game plan kan stick ngai ka dia ka kan tang chawa chuan kha kan thil zir ka mang tur ngai ti chara hual bet theia nekha dong thei ran ta hanin ka second round zo rang chu kan kon feel le tran to first round claim kan boi ka du ai na lo sa ka ba ha ai te ka tum thang lo ti kha do da sui me me ne tum thang ni ka me wei na kan mo ti chuan ani le lu boy anek kha ana em atora harem professional golf ko khat bun na ni amateur golf ne lo inang lo lu ga chu kan we tang to apalian ba ka ma kha lo sek ka phiar viang reng se dar lo lai thaviang reng se rinai chon in anara ko meron ridot mai aron jeb kha chu kamit po kha mahan sa doctorina boxing khel to suati khami ani vel khania ton kha lai hemi kat ni ding lam ni chu alo nek fu de khan helam hen kho ka kam to bak lawa chumi vela jon kan plan kha boy de ole ka ma sei coach afela atha ten kan plan a khan min da ta chon game ka thun thei to so ni imit an phe de uroi chuanin nangma kha engeni ril ru khanin lau thon na aron om ve de utina ni mo atira first round po kan first round tir te kan ban ron sei rinai kan ron hol thui ta si kha aron jeb kha fu lu to ka rinai kan voi thum vel kha ron fuwa ta han chiang lu to ka hemit kamit ta khan ya chiang lu to ka so ta han claim jong ka hlau thong dewa ma se coach khan eng chu tiang se hun lo coach sei ka vas scan first round zo chi ka va phe coach sei kamit phe vek ta kho kam hule the to lo ka tia coach ka alo fima rel ru lo fima ka chu tiang se hun lo kan game kan lu ngai ron tia chon ti kan game in thun tir chauta ni le ti chuanin split decision ani kha engeni ip pompui em puanru apuang so la ni ka ria nang lo khan an point za tha ka lo thier che lo na chungin mo apuang tu ba ra puang so la ni ka split tur chu ni thei lo round din ka kan la vekang a thei lo kha chu iuna ni mas tu rai ngai ni mo lutuk iuna ni mas tur score sheet le video review kan la nei lo kan la en lo poko mo en du kan nei nol me score sheet kha ani le lu boy hi a kalzel na tura engeni be sei nei nei puidan chen su nei thalom ama hi again mi flash mo injir chakzi ne technical de win na chuak theng chon power hi claim la sim ne de ngai boka awai turanga chon kan mo to ma se thil hi sil non lu to ngai lo aman jung thei move trim de thiam chak ITI mulpui boxer ania silver weight luanga ani kezi som sari category an khela palian thel thol khop maya an kuthak po anani ti chuan kamalkant nenanin neka kamalkant kha rajasthan ania rajasthan boxer kha an neih technical knockout in an neih thei kha kan lompui hle ani kamalkant an nek dana khanin engeni
i mu pui dan a skill le alo in practice to na kha mang chuak phak in riem sete khongai suaya in record nei thadai ne kamal kan kha 4 wins nei to alo nia suaya 1 win sial ania experience kan langa toxi lowa chaklo palanga ti kan lau thon der ni ta ne suaya ye an sai dang tlang deuh topla ain khel ma ka chong an sai du lo ta a borok pong ngam khop mai kamal kan kha alo khel nem to le ma ka senior boxer ni ti kha sia ta cheji a shim ala til ti shim khan film ko ngai don ve ngan sia cho wa khan suaya po kam ati ka chong an film ko de la ka game po tuang ngan khel thei lo ma se chu Pathian zarah imbu sei na kan lo nei tha an fitness level te asang tha tun ang a imbu sei thati kan lo nei tam lu tuk lo wa khan kan confidence ve a fitness apo khan game plan a oma second round vera tanga fight ti kan vel ta kan tumang chi khan ya be sei ang che chuna khel lo wa shwe kan kha ai cha khan la khel dai ni shwe kan ama wa chu experience la nei lo I think nervous kan ti te zam de te ring te mi pui ka tiang even lian si am practice ang na khel suak thei lo ni an ti ma se an chaka an lom viau khop mai yeah sete soyang khan kamal kan kha 4 win ania voi khat draw voi nga professional boxing ring chunga alo chetla to ani voi khat ma chak lo ala nei lova ti chuan ni zan kha a voi ruk khelna ni chuti lai chuan hruaya hi voi khat che ala khela chung chu ka ngai tu chungin a hu purom ve ngoi ngoi ani ala ei tui tum dan angin ni khel them ni zan kha kha tum dan ang tak chun ka khel thei lo hema ha san na neu neu te kan ro nei ve a injury neu neu te tu wang chun a le pe ga chun a chat o viong khai chun anek khana viovem anek chu pa ngai ve ma se ka boi pha lo khop mai hema ha san na athling lo ti chuan enge ni an shroya khel dana khanin han soi bel tur le enge mo lawmawm kona ga yan kocha yan ke ni koch keite kochan ru te muan te kan om ko matikan annexa akhel dan tur a skill sa mang dan tu kan lo soi khoma an kan out thin ta game an thak theina tur tan zan ni zan po khan soi khan a ti keu don lampang hian kochan ru khan a siek zong atang nek tu in ti ta dang shi khom le a siek zong tang nek le a ti khan kamal kan boina khop khan avan nek ta ne ka tang che khan soi kha a che cha chau chana ti khan coaching staff te kan mani kan to ho na tha te ma chok kan ni lowa ga chu ming putu hi kan ni ti kha kan sei le duwa kan kochan ru te ga ta mon te le kai mani tim sim kan pum khat na wang te po hi ani vein ga sia khuang thing boxer wanla lompuya opia anne ka mu nom thin minan mu chak thin ke ni pon mu kan chak chon an nek to hi chon comment te po hi nuam bik thin ani chutiang mi chu ania huai sen ro rumani ni jana khanin suresh pasam hyderabad boxer nan khan ani nuai ania opia kha a chenavia amaro chu ahan chenavio chho kha at petek kha ke phei chuan hin ke chep suale mo katia maro chu lo ni lova lo hai chal mai ti kha ring bulan dinan paivel dan changan riat tatlat maya kha nek fu viu che ni mo min nek fu chiang khop mai a khoi la khan nge nek fu che ka lu ti chu ka ria khoi lai ber nge fu na chi ka se to lo ke ma an ni kha lo hang ka tu hal top mai ve ka tluk lai ve bo ka se chiang lo ring chuata ka zuin so han ka har chi ani chu tlema yan conscious ring lo a van nei thang le ma ya tro ole ti chun opi kha aron come back thale mai ni ron come back thale mai khatia an tluk nu lok a khan belaria ti chun ma haron full recover nge ni aron in recover le vek mai ni khan alanga an han khel le khan ti chuan kal chhozel an han nek chhozel kha round nga na vel mi opi hianin ni an nek thu vele ta thunga tiang chuan in le thal na ro pui tak a thleng ta round ruk na han khel talo ani kha chu tiang thilom dan ania ti chuan in ni an ni pani kha an box
sing record po ai nang khop me professional boxing a hian in voi ni ve chakin angin op a hian in voi thum alo khel to a draw voi khatan ya de chuan Suresh Khan a voi thum khel to thovin voi ni achaka voi khata loss ania an record po hi in ang reng fiava op hi thashet kan ti lo thei lo nga chu tiang vel chu ni zana op te in neka khan enge ni in low practice dan vel le in du angin a khel thei ni shem se te ko nia sei le sei nu pathian zara in bu sei na kan nei tha op an tu zeu po kha ein recover le ma khop me ya atianga in neck vernacular point kan ti machine in neck look all samna lai ber backup anita right chiang lu tugena dong ta an professional glove lo pan to sia taksa fit lo chu ni se atlu lenang a tho chuak mi lo nga ama pon pathian min kai tho atia chu kan lom kho me atluk che pe ka chuan kan nuai ngal ro ya ama chu handing le thei kha hei keima pokha kan loma achan chu safe by the belt nu an daran rizun zom ngala en khel zo ti dan tu kan sila dar third round atluta fourth round an chan le tu che ka ani hi fanu neih lim ani a fanu na en chen yo I chak lo thiang lo ne tin kai motivate zo a lo come back thang rang view a an khela ka chuan ne ama I thagum mangchi ani o pi ma se du sam lo lai chu tam tak ma se overall an wat thlir ka chuan keng chu ka lom na chu in siam that na lai tu kha kan lo muzel theia ai nge boxer tu na record build up chho lai mek I think school kal tai la class 3 vel la zir lai vel mek ang kan ni la ya an that lo na lai kan mu chi khan nge anu le khan in siam thei theina tu ka kan lo mo kha tak ka tu na mi fight night te poi kan ta na poi mo me ma record build up ba ka amma ni an nge khel zel na tu ka ta na an weak point kan va sia ta ka kan ta na poi mo lu tu ka he ke ni pon kan lo ma ba ka tiang knock down to nu lo come back ka lo knock out le thei ka a lawmawm le zual Suresh kha angin stare down zan khan in I vauna sang reng le maya ka nek thudon che ka nek thudon che ka nek thutop don che khai tia mi puijon an khelawani kha khamo an pula khan an nuwa kha ka ding kar mai se kai kha an in biak dan kha ka revek ani vauna sa khop maya kha in nek thu chiang ta le maya poni sila Suresh kha at to chu khir ve vi bani tro a to khira karin ai alo tha cho a nek kha karin ai lo na boka sti ka je ei khoi lai ange nek fu a han tor lel om de lekte ka khabe le lai ka bek vela a nek kha na ve ang reng ani ve de chok je le chuanin tuna po han na deu veng te chuila nei mi te mai vel chu a silver them thum le ni zanin hin nek atang khan nang ma han in zirbel tur in ei ni siem technique le til chang movement vela de po improve na tur tam tak kane constant pon lama tang ring pon tang milo thira ka thatna lo na lai de ka thatna lai de tam tak an lo muwa ka tinga tang khan ka in zir zel tur anga HC lal ramfela ania chongtlai boxer ani lalni kuala pasal tha kanti mai ome mi huaisen ani miro room ani lau anei lo ring chunga phejum pa tak ani rot mea ni zana khan second somthum vel borning ka ria ada khanin a kingpui paras chauhan Gujarat boxer anek thlu ani chuti ang mi huaisen chu ania puan ru hian aron sekhena chuwang chuan ani chungchang a hian enge ni an nek rei lo em maya han comment lu tuk vak tur po kha om man lo mai thaya enge ni ama I mu dan trim athala kan hu chuanin ol lu tuk turing an da ma se kami stare down hana taksa kha kan mu khanin game chutlem kan thak le dawa game plan chutlem kan ti danglam le rina han lo sek ve phiana ma se kha insul na man vakom lo a thiam show man lo zir ang tam taka show man lo ma se kan thil zir pakhat wangin game kha top ta chu aloma ma game bot tho kha ai rei do kha chu khel se ka du keima I ril ro chon ran ngana ve ra mote knockout chok se ka du dan chon ma se a top ma thani mai atira khanin itang hal de phut mai tinani mo a zong in kha keima ni game plan ani a coach nen hian
sei kan sparring na le touching na velanga te po tian pressure ko pe opponent te tikhan kan nai sek ka nek char ti khan in chon enge dia hammer over hen dewa akwal nek te khati khan khatia kan nek sek kara khan power vailu pop te khati khan kan training na kan zirta katin khan pressure pek char in round red te round som te kan sparring ka ti tluan vek theini khatin khan kan nek pop tluan vek theya ka fit tha keima enge chon khatiang khan kamar chhopat thawang kha kan game plan sim ni jana karik deu pop kha iron ringal deu pop kha I tuklu tamai sia reilo hlem a khui lai tak khan nge ivat nekle kami kalle fa cafe na parkat vela khatia sem hen vela kan lut kha achunga over hena kan ne kha hela hianin coach ta hian tro tla hianin kan nek fuwa al thal atlut bok ta thop mai se nek fu ve man chem nek fu lo a mitawa tla hian hei chete na thi o head bat khai nei ve tro ramfela chungchanga enge mohan soi bel du tela nei puan ru ramfela hi masa khan away chung le khel khan ya kar khachung che in practice naman nei kha chon tun ro ma chona wa ama wei du na ta kar khel to wait pa ga kha wa khanin fitness a tha em ma chu kan soi ng deu khanin rau deng zat po khel se pressure pe kuit vek tu ra in train kha kan nia ak tum pui pa kha ati chau vek khop tu ro khopina ma hi fita training rim pa kha kan ko ro em ma chon du a chon ngo soi eng lo wila tu a chona top ma se soi to angin ama ya hard working a zana te po a khel dan tur mi ron zot pe per jing te mi ni kan fighter ro Hemi training kun to ba ka ko chu ka mang thei kem chu tha kem tiang chi te zana te ka line thil zel thina chon ka lom pui chakha phuwa a phu ber te jing mi exercise lak dan vela te po zote ania ni china chanchin kan soi nual to a Sandeep Singh Bati Punjab boxer nen khan an hanin nuai nia a mu nom hle maya round ruk an khel suak thaka in nek mu nom tak ani chuan atopa result an han puanga zote chak zota lovani a poi kan ti hle maya kal zel tura ro du sakna kan lana Sandeep Singh kha ilo zirlok ve hrim ama kha zirlok na sa a video ve YouTube ve la kan thiang ang kan ena tang chan atira referee na tia han thil instruction han pedon chewa itimayang ti tule ti lo tu ten sil don chewa in han in din chil in ma chon khan in mita khan in en lo ve tlat me kha ka lo notice ang renga a mita khan enga tinge en lo na chan kha i lau deu midang ka khel bo hen an mita hen ka en kher ngai lo ma ti ma hrim hen kha ka chu hlau lam po ngai lo ka nek don thawa en kher kha ngai na chan po ka the jong lawa I hupur deu emani te ka lo te I hupur wang chu ni mi lo ni mo ni lo hu fur na chueng ma ka nei la ni chona ma kha enge ni atto kha khir ve view ni tero a gat kha thakop ma ya ye rin ai khan aron strength ve phian bo ka ma kha be sei ai ba ka kan zir ama video ve la ri ve to hloma khatiang hun lai ang ai khan na game kha lo thak ve na sama khang ve lang kha alep jab kha atha khop me as aron nge ni ngil thin boxia aron tlang phei deu zo ni tro nia lo tlang se zo kha an na thinem a jep na fak lo jep tak ka chu bi chonen a right hand ro kha chu tor hlel om ve deu hek chang chu omani mo a right hand kha na ma se atam zo min clear to min fu pon ka shelo mo ka chana deu vek khan nia ma se ka sam ve la lo buk deu ne khan dong kha ka lo ang thin deu ani ang khang vel kha ani clear pan stuck chu min pek vak po ka shelo kai ma chuan ani mo bi chonen a god kha I nek tlang lei thei lo thina ni tro ye a god kha a tha khop mai nek tlang har ka thiat lei thei lo chu ni a god kha bi chonen pusete atira khanin a weight kha ama kha in cut down lei thei lo wa tilai bor vela kha mo zote kha hanin up le tilai bor vel kha omin ka hede lek han soi fi lok don mi nia zote hi opponent na khan tlemin wait atira boina omdawa chan chu opponent kha asamuk
ta zo te ain yam de ma se sam ko wang khan a weight kha 59 vel 60 vel lo ni de ta zo te weight ke na kha 55.5 ani ta ni ma se ke ni khan zo te hi amalok in India an weight super bantama in India number 1 te ni ta lo ni zo ka chuan a chu khale number 2 oma chuan zo te hin up le kan du ni kamin up le tu ka chuan boxer record nei tha ve de kha kan tum le kha ngai ta ni ta khan ama ka kan a game ke na ama de ya game kan lo study a kan lo ena kan chau ni chu wang chuan nek ngei kha kan du boxi a midang nek ain ama ngei kan du sia a poilo 57 zo te ka 55.5 away ni chuma 57 alo ni chuan kan pom me ang an te zo te ka away chunga anh khela ni deuh mai chu away chung che ka featherweight ani ta 57 na chuan mo ta chuan anh khel ta chuan anh khela khan nia kg rit zok na le anh lo na ka chu alo muk zok ta nek polo na zok ta ni danga game kan lo study a khel dana kan lo en a tianga khel chuan zo te tan chan som thalu tu ke kan tia kha kan en lo dan dei a game kha lo tlang ngal dei ni ka tianga gat nei that do lo khel kha khoya ma kan lam ngai si lo ka tianga khel tu kha kan ring lo kan game plan kha ti a fail ta ni chu game lo tlak dei wang khan choplet chilin zo te kha kan tlak do na ama khan tilei alo tilei dei boxi lo wa ama lo strength ve de bok nen kan ke chuan ani na ta ka chuan kan chak lo wa ni jong kan rong ti kha ka be se an ker kai net tok head to head in la don tai la eng lo an nek fu za dang chi kha he ta chon mi so ka ma computer box te kan la nei lo wa nek lo chiak tu mo ka tiang fel khai ma kan la nei lo wangin ke ma mut mu wa chuan zo te ka tran wang lam pang ni lo win jo po kha om ka ti thowa atu ma zok po kha chak se om ka ti thowa ang ke ma kha mu no ma se kan lom na de chu zo te weak point ni china ka soi ang kan shele theia ka kha next a chuan a ai thazo ka le ai game thazo ka kan lo imbu se kan lo khel chu le thei ngai ka be se pathian za result kha enge ni i suang to na ang chu ani che lo ti na ni mo dik tak chuanin kalo in chu dan len hey round 1 2 3 le 4 le 5 ka che chiamo chon round 6 kha kalit le chiang boka kai ne tok ri tuk thona in scoring anga lak don chonin round 1 2 3 le 6 ka la ka in ringa chon ani a chepera draw ka in ring ani lo chon ka chakha ka in ring top dang khan nizan fight night Thlirletna chung changa kan ron tlo na cheu chu kan du tok nai don to mai anga enge mo han soi bel du ilan em le lam tu soi na tu ge kan nei ve no la kan team te po hian ama sabe he kan ko kha ki nan nu da mosia agency in sponsor a chuan ni kan ti sa thak te hi try fix ni sponsor le a kan thom no ha ka yeng chunga an hak zong ka unix in min thui sak le an chunga lon thu kan sei thadu le kan sei tu a Pathian ne na lom thu kan sei mol la in bu sei na tha te kan ne ya tam zo kan chaka chaklo te po ma son zel na tu ka ta na kan kong je bel tu tam ta kan chak pa kan lo ma helaya yen ne professional boxing hi mizo ma hian bul kan tran si a mi tam ta ken min be sei sang lu tu ka mi o hi ka ti china LPS zarah ti yan mizo ma professional boxing ma chuan US vela cheng khel tu kan ngai a kha mizo ngai a kan khel thei ta a chu po even hote te ni lowin he ta even lian deuh pa ngai tha pa ngai takin kan la khel thei kha kam van nei le zuala asan chu an sei ta lok thaila miram Mexico ti vela chuan professional ve khat record ve khat nei tu hian poisan choi thina ni in even a kan lo ne kanga chumi za chu poisa kan lo tho me ang kan lo tanga acha chu a professional record a kha poi mo lu tu ta ni chu tia che chuan he ta zo te ten lo oma op ten lo om ta ni he ta record sang lu tu kha kan nek ngot thei lo ma ni level puizela step by step in build up chho tu kan ni ta ni ka ta khan tu na sak so ma idea be chu a ro pui ka ti ni mizo boxer in champion ngai na chuan kan champion a ang
anh tiếng anh bul chân na thấy top anh chụp bây na kia na thế chuan US thế mun sang Mexico thế Thailand thế Philippines thế Dubai thế Mizo boxer khan omanga kami am platform ang kalsau thế na lai tu kata na lai platform lo siam sakka cái chuan ka rong bol na ka ngai atia ka ro pui ka tia chan chu cái mani boxing ngai tuila cái ni boxing coach kan ni tiang am practice loi ya in khel na tu kan nei chuang si lo chuan và practice vak kan ka om zi om lo ta ni ka wang kan cái ni ka chuan te tin thleng in kan academy te po LPS Fight Night wang te pon kan kal theia LPS wang in tian kan lom tak ne wa boxer te cái mà mấy ni lo in boxer te tan nghe kalzel tu ka ta na kong min hon sak kong khar min hon sak wang po kan kalai kan LPS sak som te chunga lom tu kan soi dua ne professional di mi puian kan la sha thiam che lo wa kan in khel tan sia he ta world class level tu ka nga khan min te kin ngal ka chu ala hun che lo wa tu na yan kan tumbe ka chu boxer te an record nei tha se ranking kain up se nakina chuan promoter lian kan ti top rank kan ti te golden boy kan ti te matchroom kan ti hoa te an ni mitla tu kop kan 20 wins ten nei chau se ku ta lo tam lu tu kan chuk tham ei dona ma se ka ti kan nei theina tu ka tang khan tu na yam LPS Fight Night ti akal mek ta a lawmawm lu ka ti lu tu ka chan chu kan sei thale anga ram danga chuan ka tiang record one win nei tu po yana har salu tu professional ka lo khel te nga wati ngot te ni lo mi even siam tu no manga ya even siam tu kha poisa tem va pe a record am va bit ta the ta ne ma se ke ni chu pongai lo poisa la dong le zui so ka ni mo chu bul kan chan chi a poisa pek ngai lo kan la dong le zui a ro pui lu tu ke an pui hian min sia tiam sakse lai chu na kina professional boxing kalpung ka kan man chho se langa LPS Fight Night lo om lut zia hi nakina elaya LPS Fight Night a boxer world champion ala ni lawang ti tu man a sai thei lo chumi chu kan tuma wangin akal chho meka world champion te an lo om chho nu azon LPS Fight Night a lut zia hi mi ping kan sia thiam le zual ka be se ka lo me LPS Fight Night hi lotling taka kal chho zel theina tur tan pusoma hian dream thui taka neia soiro tilo na kan soi lokanga Delhi te Mumbai te tin heta Korea te mo Thailand te mo khanga khan LPS Fight Night thi bot sai ni sela thaina ria chu tiang tur chuan ngai tu na a road map po hi an duang de rui to ni ti te kha reta ila he LPS Fight Night hi Mizo thalai te tan a tha a trangkaya kan hang trangkai zel tura po ngai taila thang he tiang even lian tham bot sai hian poisa te kan mamo ve thina chunga chuan sponsor te kan han deal ve thina thanem ngai takamin sponsor tu GIG Motors te tin Van Heusen tin Zotan Auto Works le Joseph Construction te chunga lom thu kan soimol mol ni boxila atrange NTP boxing team te kan tlo vele thunga NTP boxing team te hianin Bongkon Bazar venga hian training an nei thina Dr. Lalmon puya te ina hian hela hian gym training mun an bot saya Dr. Mon puya te hian nasatakin an puya sumle paipon seng na sani lansar du lem lo ma se mani ti thei to ka chuan thei top chua midang pui mai thin Dr. Mon puya te ang mi kan nei hi awan nei thak tak zetani ti chuan hei NTP boxing team te ania in mel khiat tin kan nei ve hrim hrimange hei min nai ber tu hi LPS profile kan khiat lar em mai thin mam puya kan ti thin kha ania lalmon puya ania boxing athiam awangin home department lama na te mu in police a trang chowa ti chuan anti lal biak ki mate boxing an tui chil sia ti chuan khi ta Korea ten han wak vai roya kum khat deu tho helan ron let le te tilaya Dr. Mon puya ten nasatakin an lo pui boma chu tiang angan in bot saina pui bom tur chuan home department lama tangin phal takin ani hi training peturin an tia tiang chuan hei kum khat deu tho anin vil to ni anin coach to ni chu tiang chu anum dan ania chuan hei mampuya bulchia hianin jite a oma kelal biak zuala ania strength and conditioning lampang ani hian a khoi thunga
chu tiang chuan an din mun uluk taka enin tin dai lampang te po an mamo angin khatiang khan a en kola chu tiang chuan na sa takin an tang chawani ti chuan in zite bula hian in mapuya homani hi chu RT mobiles lama tanga hetilai tel deu chot hi ania an mamo engkim ani hian an ti saka mapuya bulchia hian hei kan huani chu soinga hilonga entil biak ki mamoni zana main event khania puiriap riap khop maya khatiang han hun kan mangani kha ti chuanin dingliana hani le ta a toipui boxer chail tiang ma na tanga profile ta kan lo muthin khami kha hei professional boxing an lu chilvea dingliana bula hian zai thiam lar em mai thiam em zin kong min oi tlei thin tu kim ki ma kha a omani dijun NTP hi hen phui sui hle maya anin nek khami ring sira po khan kim ki ma mel khain lo mu fowin ka ringa in mu thana ni in hai men ka ring lova tila hian NTP ti ma hian lo in ti thu maya nek lampang hi ati ve ero chu ka relem lo boruak in charge ngor ni chu tiang vel chu ni a ole NTP team te LPS Fight Night-2 an che tha pahni an ron tho chuaka pahni an chak ropui takin an chak ve ni kan lom technical knockout ve nan han an king puiten han ne le ngala ni chu tiang chu niang poni sela sarmon puya hianin nizana anaut chet dan chungchang ate nizanan perform dan tele boruak hrim te po han soita sela angai dan te thlir dan te in ngai thlam support te ang nizani naute han chet dan vel kha idu thu samem sama ma second naute thatna tak phei chu kan mu chuak man lawa kan training na satel nen ka ui le chonga ma selan khel dan ro chu du thu sam knockout kha kan du thu sam ania kan tumang in kan knockout ta ma thayang ber kan knockout boka kan tumang chu nia ma se kan naw te ta le lo chu kan mukham lo khop mai kum sawat kha in be sei a in enge ni in khop kham lo de mi khop kham lo hei mi pui po hian khatian thlir vel hi chon khop lo ti chu kan sia chuti line kan zin kong kan zo chon na chau ania tuna nakina ai mu nom taf po Hemi kan neih chaw awang hian tiang neuh kan neih chaw awang nakina chon Mizo mi pui mu chak ber world ranking a po top 10 chin kan lamah chon theihna tur kong ani wang hian min support kan mamo chuanin Hemi an fight bi ka po khan biakima adu to ka talman lo deuh kha chu achiang mai kan training na a thwa chuanin hei khami msowat po han nek chu anati chu hrianga ma se Hemi tan hian ka training na hian soilo thei lo hei kan strength conditioning coach GT hi anita ama wang hian power te chuan kan conditioning te kan mobility te kim improvement ania ama bula hian engtin nge an kong te hei an chaklo engtin nge kan eng lawang thia ama na solve veka ti khan kanaute that lo na khashia ta kha ama hian an taksa taim lo thom moi saka ti chak tha kha wang khan kan team chu kan nek pona ni ama wang hetia in ompui nu hianin an ma ni po hianin tumna tak nein ma an son ni ni hriani mo shwe training hi an la serious ya discipline ni se kan mu lo lama discipline ang thleng point zan lampang po discipline dik takin an vonga muthuna te training mai ni loin engkima Hemi hlothling na hi kanau te chuan discipline po engkima ma son tur kopian an trying ka sia enti big hi engeni ibei se puidan akal chho zel na tura hian enti hi kan be se na kan maswai tu ni boka kan team tan mai ni lo Mizoram tan po maswai tu ni chuan hei kan promoter te po hian an be se na sanga kan promoter te be se nei soilan masaki chwa ka tia ne chiangin ka sia engkim biki ma hian number 1 boxer ania chu wangin khovel thleng thei tur khovel huwa pa po za pui omlo ti chu kan thia sa vek to ni wang hian professional line a po hian a ne thei lo tur kan promoter hian amulawa ma se step by step akal chho ngai hri wangin step by step min kan kal chowa
na kum lamah te chuan fai lian tham le zual khovel puina a boxer thwa chiar te ho te po kan ma chon thei ngei kan bei sei to chumi tur chang kan in bo sei chho le don ani chu biaki ma chuan kan promoter berina a bei sei ni wang chuan ke ni ro chuan kha kan dream berani wangin tu na kan hlotlin nai chu kan kal kong chau ne tuipui boxer lalding liana dinga hi tun trum kha professional boxing avoi ni khelna ani maniloka a khel to a chaka ti chuan ni zana kha na king pui kha technical knockout thowin a ne le a king pui kha haryana ania ani ai chuan record nei thazo ka win voi ni aneya loss voi khat aneya omji chu professional boxing ring chung voi thum lo tal to ti na ni dinga ro chu tun trum kha avoi ni ring chung aluna ani professional boxing bi ka chuan I king pui kha rohit mera haryana me kha ania round khat na toblama khan inok outa atira I be seidan aphak lovem enge ni mudan atir kanin nek kain chai tran tir kha chuan akut velam ron chhuadan le astens vel ka zir kha chuan a thadon khop meya hi ka film khurangai don ni hi katia chuan ajep kha lodan katuma akut velam kha control thei ni chuanin ka lawmawm zo kang katia chuan karin ai takin glove le kan kut khak nat kan zirna zara hun rem chang ka muma karin ain chu chuan har satna thlen nin ka ria ama kha chu boxer thattakani pa ngai khop mai adinga chungchang a hian enge mo han comment tur om thei ni zan chungchang a chuan kha soi to a ma se tlem kan soi belanga ni zan anan in ma chon tu first round an dinga ni next year kha a movement te kim kha rohit mera kha kan opponent kha adik ve thlap ma engkim movement chalu tu ni wang khan eng ber nge ron next chu anga kan lo ve na tu rohit mera kha a lo next chu ven tur ka lo zong tanghal char ma se heta dingan chansan muwa power tak mai na luta khalai chang khan adin mon siam that ngal ta chan chu power changkai na le strength condition te kan weight puya kan kut thak na zok ni na te weight puya tharui kan lo nei zok khami kan training kha lang thaleng ka ria tun fight a chuan khami a that na lan chu ma khan ding a chance weight khat nei chhuwa kha amang changkaya ti khan ato kanin siam ram mal vek ni mai khan na langa an game kal mang po kha chuan in ding a bi ka chuan training hi ani hi al hey bi ke alo ma la serious lu tuka engkim chuan in a khela hian a chenjong counter boxer ringot te hian a thuina hei hi ani lova aggressive huna chuan a huna hian kan aggressive fanga a huna chuan counter thawang ma se huna chuan aggressive fang ti hi ama game diktak ani zoka yang counter ringot ti mo professional lo ti chang te po lo omta ma se kha ni lova a huna chuan kan aggressive fanga professional kan te na hi Mizo chan la dik lo do thleng nga se ni bon emo khani ta ma sela chance hi la lo turin athil thiam hi a expert chho kan training a piang hian sparring kan neya kar le a chuan chete de kan lo in siam rem na te kan lo shil ve na te thei top pin na chwa thina next sparring a chuan mason nom train kan mason na hi alang zia tun in nek phei hi cho enge abiaki ma ka ha le rualin dinga improvement te ataka amang chu an man chu na tur thil kanin siam rem angte hei ka mu chak le ka nga le lania khami tur phan an ring sia nin nekla hian ha dam dewa uluk dew en ka duwa ka en reng boka ha dam dein kanaute chevel chanchu kanin pu cha cha a an thil thiam hi expert turin mang chuak thei turin kanin ti boka thil tamlua kan wazir lo ase kan thiam chun khami tur khan dinga atai ma a serious boka hei mason na hi ama chan
an sak khop mai entia beve thung tai la mo ani he kan main event khan nia gertipong kumshawat neng khan an hanin machon khania kan soi reya ma fe atang kan urlo ka kumshawat hi eng he ni ania eng ang mi chi nge mo ni kan tia YouTube lama te nin nek te kan zong na sa mu tur khalo tam box si lawa a thalak te kan han zong thina mu tur om vak box si lawa ama kha he lampanga marine ama lo dap chuak tu marine pro boxing lampang te kha puso maten a thalak tal hi chu pani khati ron thon belte se te an ti ve thina ni maro chun ron thon le thei boxi lawa ti chuan khatiang khan LPS Fight Night-2 kan han machon tlang nok ta khania ring chunga in han in muta ma khan chuanin kumsawat hianin mi paruk alo ne to a wait pui chung te chu knock out de ovek mai khania ti te kha kan riat dana nia mi pakua ne lo te hi chu a wait chung vek ania wait pui hi khel turan wana wangin a wait chung hi khel na sa chu wang chuanin lo sianga ni ti te kha ania hawang han nang po kha I jam de rum thin lo mo a chan chin han riat vela tang khan nia atir kha jangan zam ve do han te mela professional hen experience asan ju kha ni jana bo glove kha panzia hlom zia kha kan thevek thonga ei glove te lo dang lama jam professional chu art rules po me charai na lo zawa te kha wa kha ke ma chuan tlem chuan pans voi kha ti hlom lu tu wa han I ka be se angin thila thenglong ti hlau na chu ka nei ve tho asan chu pakhala jan nya hei kan khel ten an hei trol tam Mizo mi pui hi kan ni sim sima thil mi han te sol le han thalo soi chet vak le thalam soi hloya thei kin lenga li kan thar sim sima chuan ke tuna kan in khel kum sawat kan ya ke ma pon eka da sa ni chu chan chu ka ranking po khoi thei dona tu hen 50 below kom thei dona kan culture ranking chhozela world title khanita chu chuni jana han chuanin ka khela kha chuanin ka be se an ni porong khel chia ka ti a khel tlem ke na chuan arong khel chia han ti mela ka vo zam do nge ni zam ve do nge kha fangming sak ni ra of Vietnam pa WBO Asia Pacific title an in chuwa kha chuanin a khel thario kan ka sia ma se ke ma khanin mà sẽ trên nói hiện tiếng cái impose này chạy mà cái dedication là cái hard work cái tuân trùng chú bùi cái thì vậy thôi tiếng Anh chú trùng tiếng weight các cái này world number one cái này trùng weight các cái khanin diet khá mina sẽ India ke mà kom laya India na diet cost này họ sản họ anh ấy na khá ru cái lo follow ruk về anh ấy đam về cái lo gì ruk về mấy cái follow khát tiếng world number one này khá cái này mà sẽ tuân trùng sẽ diet cost chadu cái này chú vang chuan weight po har salavin 47 a kata thata tikhan hei strength lo me lovin ka tha choga no chon pakhat ka so professional minimum oma light fly super light fly super fly chu LPS profile ka champion thin na 52 below khanita chu Mizo mi puhen nge ke mai min da sang ve ning ka thia zogin chu wang chuanin le min kumsawat ka lo khel thalo ne khanin an ning lo do ning ka ma se game chu game ania missing tu ma khel tha teng theilowa ke pon ka du samin rong khel lo ka ti hai first round hang ka finish thei ma se Mizo mi puite pay per view tam tak lei tu te ka respect ka entertain ka du fight kha chu wang chon speed te hanin so ve do ka du wan tlem kan khak dewa ma se chiang do khan knock out pop thei ma se TKO khana kal tazoga amaro chu boxer chiani lo na chu ke ai experience professional anga jok round ri da khel tuan to voinga lai mi lo knock out to boxer che chun lo amaro chu boxing chu game ani mewa eng khovel boxer thaber po ni ila ka taksa ka body enge akal lo ni ka taksa enge ain relax lo ni kal lo ni lawmawm thei kha tiang khanin ani poron thleng job chilarin relax to pon ve me the kha chu ka soitum lo ma ro chu he kan kalkong kan bulchan na chau ti kha o ka soidu next staff chhozelang ti an angai ang reng kan tum don lo LPS Fight Night han buat sai te hi enge ni profile da changa fight night kan han ti chovel te hi ingai tu na lo om vele wow man LPS profile ti om lo sela NTB ki me hi bel ne hen ta hen ka ding lovanga
cái mà hiện trên LPS chuan lom thu ka soi ngoi tur anin ka she LPS organizing te so asan jo LPS profile khalom lo sala boxing ka shelo rim football tui thin ka ne football tan ka pula te de ka maro chu LPS profile wangin he kan ka ngai san ma sak ver champion ma sa ver umam puya ambula noya ka training the boka kalom boka LPS profile thianin bok nge kanun zo min kai so enki ma ti hian he thleng min hui thei thira chon LPS Fight Night-2 ti zel tlak anin ka ria chon Mizo mi pui te hianin pay per view te hian ngai sangila chon na boxing re reng chu top ring te po ki mi Las Vegas po kan ngai san na chan chu suma tam wang ani me hetlaya LPS Fight Night da po Mizo mi puin kan ngai hluda sum thong an vom na chonin box tu hi ai Mizo mi pui kan ngai sang lu to ka wang hian kan hu eng lo ning ka sia ke ma chon sum thong kan vom na chonin boxer tha anon kal zel don thei bultan chawa ten anon kal zel nga thatak tak Las Vegas mi thlingin anon lalu tang Hemi LPS Fight Night anon lalu don chu kam mu ke jong kam thiam sa achan chu tuna po India chonin hei Mizo professional boxing India hianin tuman ngai thulo suma tamlo tla khoi event an siama po mane ei promoter mane jati tuma fair takanom lawa an mani ham than na chongai to do fa kan ni wa ma se ta jon sarsom te heta LPS organizing committee te hengo hianin an mani hlong na lam ai ma chon ten boxer te ma khomin ngai sak wangen suman vom tama chuwang chon suma tampo le boxer thanon tawang chon ti zel tlak po ning re ti zel bokila chon ke po LPS profile min inspire boxing khial karon lujila tuna LPS fight na he ka tai ka kol hianin no pang cái mà thỉnh lang nấu bằng thế cái anh inspire về lên cái này cái ai thale zol hi cái thảo over với tin cái ai thale anh còn chuộc liền nấu anh còn chuộc dễ rằng LPS fight này thì dễ là at hatak rất là nhiều thì họ cái gì đó LPS Fight Night-2 Thlirletna kan han nei ania ani hi thangkhu ma tia kan organizing secretary ani angin kan Fight Night nei zo tak chung chang khan eng mo soi tur te po anei vening ka ria top kharna hun min man sak turin kan som lok ngai tia soi tur tam tak oma chuti rol chuan lom thu hi ke ni lam chuan kan soi tur poi mo tak ani ka ringa a chan chu lo tling takin khatiang khan kan nan buat sai le theia fel fai tok lo le tha tok lo te soi sel na tur te chu tam tak omanga ama ro chu kan soi le soi nu LPS Fight Night March niruk zana ardeng chuama indoor stadium mual pui aizola kan han neya masaber ar khothim dai ka han tiang davin nalazir ture me mom lovin kan tia tuna November ni somni le pasari zana aizol veng laili tak dor pui multipurpose center han tile ama ai chuan kongkrang thanga hemi chung lama in rel bol na lama te imania po mason na oma lawmawm le tin mi pui nan hlut le ram hruai tu tele kanan som bi kang chi te po pung khom thanem viwa hilenga wangin anol puin mi pui kha ala en thei si lawa mi bik chau ten an en thei la ya khan khatiang khan hlut sak takin kan kal khoma boine har sat na mi lovin tlung takin kan zo thei kha lawmawm kan tia lom thu kan soi lo thei lova tin in nek kha amu nam viu boka chu lawmawm na lai ani ta ka soi fo to angin thil hi boi thak chin te om ve professional boxing kan Mizo te bulchan chautir vek an lani hloma ai nek tamber po nizan bi ke nika khan voi thum khan ni maya lo in nek to nizana Mizo boxer pasari zinga khan professional bi ka chonan nek pui tur te po kha tiang vel bor an lo ni ve kha thetiat tu arem hele hi tia khatianga in nek tok turang te han chuk tu te nia maro chu Mizo boxer kha tiang kan level 2 na kan thlenchin ang le midang han te khan kan tha tina ni mai kan ngaya pasari zinga parukan chaka pakhat ka chak talowa min Indian boxer dang te kha chu an local thui deuh to te pon oma khang te kha kan la hne lo te an lawmawm ani maya heng lai hianin
enge mo chuti khati hanti asoi borban view thei khani rualin Mizo boxer te zo ka hi he ta thleng thei turin tuna bulan tran chawa khalai te kha poimo ka tia Olympic boxing hi professional lukna ta na man fothin nia Olympic boxing champion te hi chu professional a hian hlu takin an lu thina ni chan chu voi ni thum voi li velan in neka atun na mi apo lame chen ko te chung chang te po soi taila voi so mai ne khanin all title khala treu man ani wase ani te chu mi big Olympic champion a soman som lu khatiang chi khan nia khatiang ni ve lem lo he ta abul thu ta tanga professional bulchan khan khatiang khan akal chak zot zot thei lova chu wang chuan tu na he voi thum voi ni voi thum ten anin neka voi li voi nga ti khan an ti chho zelanga chu tiang tu na kan thlen china chon kan Mizo boxer te anol puin an la thari khop mai ti khan man son zelanga ti chinan soi tong khan enge har sa deu ten thlen hun te sang deu te in nek pui tham deu ten thlen hun a kha fia na zel engang tiat ngen ni eng tianga tha ngen ni ti kha kala thleng do na kan ngaya chu kan soi thui ta deu tewa anol pui thlirin lawmawm tin kan IBA Intercontinental Championship khami biakimana atai tila hum himna chungchanga po gertipong kumsawa takha anek tok puyom tak tura khatianga ti ania amaro chu anloin nek tok ta chi lo dewa ani kharon thleng tlai de bok nen khanin a boru ka khan a cheng man lo ni de bere ni khat vel se Mizorama omti khanin nek thal mai sia chu biakimate helaya anlo in buat sai thabok sia tin kan soi tong khan biakima chu amateur a level sang bera kan ngai Olympic champion lai le world number 1 ni lai lo hne to ania chuwang chuanin kha a theina kha ti khana ron siam pum chhozela thatakin an khelan hanin nek po kha anin thawem maya se kha ale lam handa ne view don khan an soi tong khan a record kha alo nei ve nual box ya chulai chuanin soi thiam har khop mai kan Mizo boxer te hi abul chan ti level professional a chuan an lo la thatok view ni in kan hredewa keima chuan an kal zel na tur chu kan na thlir zui zel tur ni se khalam kha chu ne du tok taila tin hei sponsor te kan neya fight night kan han tia hian sponsor pali amasa po khan kan la tun tuma po pali kan la zo than auto works Tata commercial vehicle Mizorama dealer putluang te chunga alom thu an soyatin GIG Motors Maruti Suzuki le Van Huysen Mizoram helai thomno zorna puzon lalpe kate le ahu naute chunga po lom thu kan soya chumi baka Joseph Construction in company private limited and consultancy firm puza mate chunga po lom thu kan soi boka anni kha khatianga he asum don na pi alama Mizo thalai te choi kan du na thinlung ne na ron pen chuak ve thon ni wangin chu kan lom na ti zual tu te nia fight night hi an ti le zel tura po ngai la Mizorama chok lo te po ti te tumaruam man na te oma ti cheng chuan tuam takakala poimo berchu ni china biakimana ron soi kha ania mi pui kha kan rin chan ania a hlutna boxing chun khel mai thina ni mandeu khan makawa khan an han ti viwa chai naram bungpeng pakhat sum tamna amaro chu achu tilu tukin alien hlei thei that lo maya an be sei angin tun thlengin Las Vegas te kan tia breed tuna nai chawa chuan Britain ram pulai London ve a che vel borte boxing professional boxing an khel na satna nia kalphung te nang lo tun ma de Klitschko te ho wang lai khan Germany an khel na sa me ma khatiang khan boxing huna hitian in thak ve tun ma de Mike Tyson te hun lai chuan Japan te hanin khela Muhammad Ali te hun lai chuan Manila Philippines te hanin khela ti khan achang chuan Africa te pon khel chang oma se boxing kha ti khan akal da na in thak ve thina tuna hi chuan India rama chuan Mizorama professional ti an voi ni chawla bo sai maila an ron promoter ho khan o ti khan an ron en tam mi puin kan hlutani chu kan hlut de phei chuan Mizo boxer tha kha helaya in nek lian lutuk lo khoveli na khiat pui lutuk lo po khan zenein an thei dona an sumle pailak lu tele kong thrang thranga
อันมานี่เฮตาอันกัลเซลตัวแข่งเป็นโปรโมเตอร์กันติดค่ะอันรอนลุคานอินเดียจ้องนี่เรานักกินอะไปชวนนำดังโปรโมเตอร์ชาติปนละรอนลุดเทียงอ่ะขลายไฟท์ในตามีข้าอันรอนเอ็นหุ่นเตละแข่งเวทเทียขัดแข่งขันเรียลรูจูออกมาจูวังชวนมีปุ๋ยอินามินทบนะที่อาศัยเมมาจู่นัสเลจูลจอบเป็นขัดแข่งขันอามวยเราลำนี่เราเสละเสียงส่งรุกอินเน็กปัสสารีมิโซอินเน็กปัสสารีเอ็นค่ะจู่ติลุตุกจวนตุนไลเขาเวลาจวนเจียงจ่ามาเป็นอันนั้นลุตุกเลี้ยมเราเฮียนไงเทียมาเราจู่ขัดที่ซองกันไงเทียมเราขัดจวนนินเอาไว้ไหมที่ที่อังกันนี่ขัดจวนนินอัดฟูเราเวทเทียจู่แต่จู่สวยกายทุยด้วยว่าเองป้อนี่เสปุ่มปุยจวนลาวมมเลยขาหลอดลินาตานะถัดหัวตู้แต่จงจุงอาคาร LPS Fight Night Organizing Committee จวนลมถูมันสวยนี่